ama sapenin ka ngai lut le ka sa ta kang chuk ma khom hau bung mi pi te ho ke ma nu them neo khongsai le ka in nei pu pastor Thangkhanlal Khongsai in ka za naw le ka ngai lut naw chebe ka hin bol hane igam sungu nalla sat lan zi in chi uwa ikikul khup tawin ahin hitabang phat la ya pastor pun pathen thu le la a kitil kho to dia phat e hin pi hlon zi in ki pa ma jeng hlonen ki pa na hlon ka hin phong thlonin pathen thangwa na epiu ve pathen mapui na zalin tu chan hin Hyderabad khupia tong jing lai ka hi hlonin OM kiti Operation Mobilization India Head Office Hyderabad na hin kapan salhanen hicha hin kaloi pan Church Administration na atongin kinzong kato thei pentin supermarket na cashier din na katongin ahin tu covid zi hin kiven na thei pentin kato na a ka kicholin kaloi pa jong office a kon work from home abolin hiti hin pathin mapui na wangin ka khosal ham hanen tunin pathen wa achoi loading kanom than pon hizi chun kaloi pan ama albama anasa kazot zinge cross lampi chu tila hi kahin sa nom thanen pathenin ei umpi chi u hanlang nikhat le mela ki muto a ki mang cha khom thei te ding in pathenin ei umpi taw han ka ki pa thane Kazot zinge cross lampi chu van in kathun na ding ahi kazot zinge ani tin Don't sort in non van gam ai pui tâu điêu alam pi chu lam no hi lâu linh la khao le họ sát tâm pi cho la izo te diu cross galama ton so na izo do diu cross lampi chu lam no hello Let's zola izote diu meting hole thêm gao hon zong an zot gan kai sao lampi ahi lam pi chu lam no hello linh le khao le hạ sát tâm pi kim le cho la izo te diu cross galama don't so na it's all do diu kang chu ma khom wang kho a ta san cha te ho zo se na bon chawin nila pha
cái mà Pastor Thangkhanlal Khongsai cho lệ cái này pi thêm nevin na bon cha vin ka ngai lut na thon pakai minin chibe kan bol so ke vin he na dam so ke diu ka kinem thlonin tunin ni a pathin thumuna chomcha hi jong le thagawena wa theina ai lo le pathin thua ko na khala khar ki tir kho to theina phat mun te ho e hin chana lam kai ho dia pastor son le na hi in chule ho bung pi te ho chunga ki pa thu kan seilonin dam na le phat phai pi a na la wa pathin thu sei thei ding le pathin thu lang sam thei dinga hitabang phar mun chan e kalo thei zin dam nei pia pathin ka thangwan he kaso pite ho na san na hi tu chung hi COVID-19 second wave ahin mi athia manga tamin chule na hi si hi mihim scientist meeting mithim zosia felgam tan thunei vai home prime minister president zosia felgam tan chule leisi na thil thim gaw ka hi ti a ai lo le leisi na bol the na za chom na ya ama a ki sunga bol the na chi na ki sunga mitam ta hi COVID-19 masang ading ngampon ading zo pu na he ahin la ta sen cha te adingai ki pa naw chui pem ti le pathin hi iza kai chunga thunei vai hom pa hi hallelujah ama hi mazo se muthei le se ma imazo si chunga thunei vai hom hi zin hi tabang nat na hi se a ko na a cha te even diu hi I taw naw hi jing ding ka kine min hi zin ium na chewa pathin en even na divin taw na neo hitin e ho jong ki vengo hite ti hi katim na no ma he ke ho na lama yong mi thi na man na tam ta thua ki sein in muna na tonga yong tam ta ki umin chule in lama hung po do jong a umin hi chimuna thei lova in lama hung ki le yong tam ta umin a he ahin pathin lung sin in muna ki to jing wangin hi che office mun dal halwin ina ki kul khip senin hiti chun mun chom choma ulanau loila pai to khompi ho pastor ho ahin office na to ahin I pi jong la ki bol thene le cho zo se pathin za le hi jin jong pathin ka thangwa na he keima hi koi ka hiya hoya ko na hoi lai wang khwa chenga tabang mi ka hi pi ka to ham tin het nom di wa hi jin chom chakhat ai theile keima hong ki sein ka ting keima hi Thangkhanlal Khongsai mi hon lal neo ai ti in pasal lal neo pasal Thangkhanlal ai ti vin kapa hi zangam chule kanu hi hoi pi hin ucha mi pasal mi nga le no mai mi thum mi ge ka hi vin thom chakhat ka hi vin he ke ho hi cycle hill town kiti cycula community health center nunga zegam ngai veng kiti mana kho khosa ka hi vin pathin zalin kanu kapa hin kau kanau te ho ka hi vin kabon chawin kadamovin mun chom choma ka omovin alin pin pa ka upa hi le ma khonga chengin numei thumta jinevin mun chom choma kei chunga pa hin kei ka hin kanau te ni hin kabon vin kadamovin kom na chiwa pathin zalin pathin dam nei pi na hi le chinjang pathin ka thangwa ki ni na he kato no mun hi tu ta kato no men hi OM kiti in operation mobilization kiti hi in tu hin good shepherd church elo le good shepherd ministry kiti in hichi organization head office Hyderabad mun hi Hyderabad mun hi pansa India pumpi state zosia office ho mun pi hi Hyderabad na kanai o hin ki ho in mayo se operation monitor chilai ko na ka bol o hin hi chi head office muna hi national joint administrator church administrator ka hin chile hobung pi hingle hobung le na ki hi zin hobung sangup wa le pastor sang khale som colony tabang ki hi zin sis kativin agam kai gam kaya solam salam thumlam ti hin north south east west central hiti hin ka ki hom khanuvin eastern kiti solam e holam eastern diocese kativin
Orissa West Bengal notice pumpia hi chi diocese a hi bishop hi sitawang khwa ho sapu now pa bishop pau thang a hin ama to ke yong hi diocesan secretary a mo pukhat hi na ana ka to hin hi chimuna hi oima na tong khom ka hi vin ke yong hi ta chu church ho vesuya pastor ho vesuya report ho vesuya chule anadam mo ai lo le ki man cha na sum le pai bazat e pi seminar pastor ho ding hen lang e pi di zong le ti ho bola hi ki salar khat ka hi in na taw naw ka ngai cha na he kom naw mun hi kol ho hi telugu ki ti in hi chi telugu mun Hyderabad mun hi mi pha hi win hi chi ama ho hi India hung state ho hung pi thin na hi ama hi Telangana ki ti Andhra sung anoya alo le Andhra to anom khoma hi in hung ki achom choma hung ki separate na full autonomous state hun an mu hi in pathelung sin in second capital of India hi nabana one of the number one IT hub ki ti ding hintin information technology lama hi Hyderabad mun hi thupi ta len ta mahin vanoi pumpia tu to Amazon kiti hichi e-commerce la Amazon head office India pumpi Asia pumpi adinga Hyderabad na wan semovin IT software companies hardware companies Google YouTube adang office len ta tin awmin pathinlung sinin gam khang to hi na ba na jong mi yong hi apha in hoi le ham khana iga chia lampi hello wai do jong le ma hon ai ki thopi win hiti hin gam phata mun khana pathin ai pui honin na ka to na hon hi anomin pathin zala oi muna na kan to hi 2006 sa ko na kan to hi tan kasim to fila to Bible sim kan ka ma hi ta ke le ke hung ki so na kanu ka pa in cheng khat ai po do pi ai po in ke man na ka to a ta chu fila na ka to a ministry ka bola oi ma dinga church planting ka bolova college a he oi min sponsor ai bolova BTH kan zo a 2012 a chu 11 12 a he abana masters kan bol ki na masters kan zo ki na tua hi na to dekha sim bol hi akiboi ja hi to hi lunglu ta na to pa hi kabol hi in ji in na taw naw ka ngai cha in he ke ma hin khotu simale kaum na ka to na chule koi kai ham ti ko hin khotu sim cham cha kan se nei chi chun chai ka ting tu ni hin pathin thu cham cha ke holim ding ringa pasar panin tip na dung zuizin kahung ki gingin Sunday zing khoting le Imphal KCC Imphal Christian Church muna pakai anjon ding le chamcha phat ka nei ding zin hi chi ho adinga ka ki go na hi zin achom be message hi ki gon di ka ti le ha sa je a hi zin kalung thima tulai tai ho pi jing hi chi Hesoh Genthei kiti sam number som nga chang som le lia ko na som la nga chan hi chi Bible chang a ko na pan sa in Hesoh Genthei kiti thupi mang cha in chom cha pathin thu an kheu le mo hi te kaso pite ho tuni a Hesoh Genthei topic isei na diwa hin ama sa penin Hesoh Genthei kiti hi ipiham Bible a Hesoh Genthei kiti hi veltam ta mu thein omin a he mi tam ta Genthei tam ta chile walia Genthei ai lo le galatola Genthei nat si hi si ja Genthei in sunga kilung nu mona Genthei jicha ki ka a Genthei alagau hin khwa Genthei ai lo le satanin ain khu a ano no abol sa ja a Genthei na yang tam ta min he hi chi hola hi ne na hi le pakai Jesu Krista pathin chapa leya ahung len la ya Genthei Hesoh hin thu in apen nia ki panin athi ni gein Genthei thu in apen nin jong pen na ding in nei lovin Bethlehem munachun apen na ding in anaki holin a chei na in bong ina ana pengin
athinin zong than khwa nom na ki vui hilowa nang lekia dinga hichan geya apena kona athi ni ge Calvary cross a ta sa athisan nang lekia dinga anape a hitabang Genthei anatho chu igela a hi le nang leke dunya Genthei Hesoh itunia hi pakai pathin hi chi pakai Jesu Christian Genthei Hesoh atunia itabanga hin kho anamanam nang leke ni tabang Genthei Hesoh itunia hi tabang hin kho imanam ipiti iman ding ham ti pa hi anaki gel hitin anasei khom hitive pathin thu chamcha ngai khom dingin ilung ko no yum na chiwa akisil loi atau loi akyau lim loi kholai leng loi ai lo le za chom choma kilung num mo je a in sunga in tam ta jang yum mai the wa hin akipa te hi han lang akipa lo te hi han lang ai lo le again thei te hi han lang anom sa te hi han lang akoi hi jeng jong le hi chi khusunga tu phat ta a hi chi mike ogin za a zo set yum na chi win pathin henga anaki thano hitin hi chine dinga chun pathin henga keima in tawna hinnein kating tawna kanei masangin hi chi bible chang psalm number som nga chang som la li le som la nga na hi kain sim do ding a he chang som la li psalm number som nga chang som la li pathin ko ma na ki lai sangin thangwa zon lang hat chunung pathin hi nga na ki tip na jat mol son som la nga na Genthei ting hung tawin na hu hinging ting neiwa choi ding a hi ati athu thing sim do naw athu nei pan pathe ei bo piu han lang keima cham cha taw na hin nei kate ei ngai lu pe nu le ke hon jong ka ngai lut pe nu hingjing kapau kapathin nailung se na wanga tunia na thu te ho pakai na thak hi chi na cha te na ta san cha te ama ho namuna ta sa in the hi zong lang hi chi technology ho mang cha in na thu hi cham cha hi zong le pakai Hesoh Genthei ki ti topic mang cha in cham cha ka ki ho lim no movin ka ki ho lim na di wa sung la puai su boi thewa ko nei chom khan win lang a sei ding pa kai ma ta thaga win nei din pi in lang ka kam ka le nei man cha pi lang he pa angai ding ho ka so pi te ho in muna ho ai lawa hi le kisa boi na za chom choma kisa boi ho hi han lang lunglu ta na thu ngai ho hi win he yong le ka bon chawa kom na chewa na thua konin nei ke ho lim pi win na lagaw thengin ka khat chin pakai na thua ko na hi head do khat be ka nei thina dim pa the nei bo devin ti in na khona na thua hin ka phan on ke ho zo seong ki lanin hat chung pakai Yesu na ka hung ta wa hi kaso pite ho tunin ni la hin cham thei penin hi chi Hesoh Genthei ki ti thupi mang cha hin anagel khom hi ti ve hi chi Hesoh Genthei ki ti sam le khabu hi ipija ka hin than ham kon khat chun gel le tu hi bang Genthei Hesoh COVID-19 hi bang alen lai ta a labu lasa na wa choi la hitabang sam ki ti khat an hlen pi hi ipi thu mo mong a hi dem ta yong igel mai theu wa hi gel thei ta jong cha hinai hi chi psalm number som nga aji pa sap ki ti pa hi ama hi itabang mi ham ti hi nyaw chakhat hin seng kate asap ki ti pa hi berichaya ki ti pa in second chronicle tu simbu ni na bung som ni chang som la li na a chun ivena a hi le chule ama hi zoa chapa zoa dinga apa a hi ti hi second king lengte ni na som le gate a kon chen imu ve asap kiti hi chi bible chang sam le khabu bung som nga ji pa hi amin hi asap to who gathers together mi kiloi khomsa ai lo le ki pun khomsa ti the hi chule Psalm number 12 ta yong hin akilo thimin somsegi lathum le somgi lathum ton hi chi akilo thimin he ama hi levi mi
thempu in sunga ko na hong seilin chule thempu chila guino hong peng a hi in chule ama hi ho in muna na tonga David lengpa David adinga a choir member kha song ana hi na heti hi imuki novin chule he chikizi hi Israel te thutan nading kisei masa them gau lungila kisei masa ti thein jong a umin a hi le ya chu hi chi thu hi tuni ni lai phat chom pi diu ham Genthei Hesoh a ium lai ta wa hi chi thu a ko na hi thil li chom cha inamel chi diwa isei diu hin te ya chu hi chi sei na diwa hin amasa penin in a gel diu ka dei chu COVID-19 ji in kai khom na om thei ta poi wa noi a hot lingin miching mi thim zo se jong a fel gam tai lo thim ai thim zo se jong a fel gam tai ai pi hile tunia hi alo thing le imazo se control pathin hat sunung e hot ine yuve hizi hin thilzo se fel ta yong le ta san cha te hichi pathin chen na hu in thing hi pathin thu a apha sima hichi pathin thu a ko na hi tui ki chap banga hi iki chap jingawa vadung panga ham hing dum thil phung hing dum tabanga hi i hin diu anga jin he kaso pite ho hitabang Genthei laya hi nang le na in sung miten itabang hin kho imanam itabanga chu nang le na in sung miten pathin to ki gui zop mat na phat na nei theyam nang le na in sung miten masanga covid masang sanga pathin na bel zo em covid masang sanga pathin na nun sun zo em mitam ta in tulai hin kho ama no chabe ma hin kho manga avet nom ve a ane nom ne a pi nom ta khoma achina nom a chi the yong kyum na lai a hin la ka so pite ho hitabang phan hi phat nom le nom ta hin kho man thei phat cho hitapoi hitabang phat la hin khowa igel diu thupi point li ka sei no me na he akhat chan na hitabang Genthei hin kho COVID-19 ja mihim tam ta thina laman na tunin jong Hyderabad khopi mona hin cases sang li awalin chule athi mi zagup awalin hi chuivet even a hi le I tabanga hitabang na hisi hi ha na hitam ti ju het thi hi in lama jong mi athiamang atam che jeng in ti thuang ki za en itabang hin khu nei pha diu ei thun khum lo ki sei thei poi hizi in phat ki zen pet cha te a aiza le khabu bung songa langa na in mu theya aum pe nin pakai chu holun nai lama aum pe nin pakai chu kovin ati ma bangin tunin amasapen pe na ikitil khono mu chu Genthei Hesoh na hitabanga COVID-19 second wave ji a Genthei ta ane le cha ki hol theilo liwa in kho imana kai khom na yong phate cha ki kai khom theilawa in kho imana ai lo le boina cha chom ji a hin kho inaman na a hin ama sapen pen pathin henga tauding hi sumil po hite prayer the importance of prayer tauna poimo dan ai lo le tauna inei ding a poimo chi ipizia tauna inei ding ham eti le hichi tauna hi thilbol thei hin hichi tauna hin pathin lungsung ato kha a pathinin hichi tauna wanga hi acha te hi phat theina ip ki theu itauna wasana chule e ho zo sidinga hi thilpha ai le pi ki theu hi ti sumil po hite hizi chun hitabang phan hi aphalangin law hitin tauna in chile thum na lamin pathin to ki guizop man nan nei hite ti hi akhat nai sei do nom a he ani na pathin thu simjing hite pathin thu simjing aphat chom na pa chu tam tai heaven he tuni in Joshua le khabu bung
khat changi na chen Joshua ni pi se amati le su le zana pathin thu hi kasim ding a hi ati cho hi chi Joshua le khabu bung khat changi na chen ni pi se am ti in ke man hin sim ka te anangai un lang pathin na ho tingu dan thu le khazol ki sim do te ding a hi dan thu ju sun le zanin simin asunga ki sunjo sinit so ke zin ati ni so ke zin chuti le phathya lo hling ding na hi ati cho he chi pathin thu sim ting le chun a cheina ki se je phem te le I phat thei ding a hi ani na phem te le I lo hling ding a hi ka so pi te ho hi je hin phat thei nom lo koi ma cha ki poi lo hling nom lo koi ma cha ki poi tu nin zong nang zong ke zong I phat thei nom in I lo hling nom in I dam thei nom hi cho ho zo sin ding a cho taw na chile pathin thu sim ding ya poi mon e pathin thu sim ting la hep na ko nin zong a ki veng thein pathin thu sim ting la pathin nin zong ai ho pi in pathin thu sim ting la pathin to yong a ki ho ki nin anop na zong na sata en a sim jing hon I het deu ka ging cha en ya chu pathin thu sim ding hi sumil po hi te sam number zal som la ko chang som la nga na ayong chun pathin thu ka sim jing ding a hi ti na ki sein chule sam number kha chang ni na chun EPCM tile apat thei a hi ve hi tabanga pathin dan thusim lo ho to kivop lo ati so blessed are those who doesn't sit with the wicked ati na psalm number khat changni na azuni PSM itile pakai dan thunit akipa pi zone minun nom sorry dan thu chu sun la zanin asim jinge hi chi psalm number lekha bu chang khat na mi gi lo te thumop sang lo chon se te chan zom lo pathin tai tom te pai tai tom nom te zop lo chuminun nom ta ahin pakai dan thu nit akipa pi zon dan thu chu sun le zanin sim jing ati cho ache ti ai le chi bible sim ho ataw ho chu itabang mi ham ti chu het thi hi ta na hi ka so pi te ho itabang I hi ham ti hi chi bible chang ko nin an ki vel ven hitin bible sim jing I hi hinam pathin thua ai lo le pathin le khabu a sun le za na imit imai lung thim to isu to hinam tawna pathin kom a ki housing hi hinam hi tabanga chon se teum chan izom ham ai lo le pathin tai tom nom te zo I hi ham ai lo wa le pathin dan thun ni na ke pa pi zo pa chi hi ham ti pa chu nang le kei khona hi ka so pi te ho is in ani na ai se chu pathin thu sim jing ding a hi tabang Hesoh Genthei la ya hi athum na a khat la khat ki til khoding ki thu khom ding a hi ka so pi te ho la sim nun la sim pan chule la sanun leisin a leng vai zong leng ti a la ki sa hui Hesoh ke di wa hi leisi na aleng vai penin ka ki gele avai cha penin ka ki gele ai la ke sanga leng vai zo ke sanga vai zo kamu ting ati kho izin hitabang phat la ya hin igen thei chi na ve e ho la gen thei la zong awang sidi sat la gen thei di sat ni umu ve ama ho dingin taw pi ki tho pi hitin pathin thu ayong ta sa thua jong til kho hitin ki tho khom wi te ti hi ki tho khom pha na hi dan le ki til kho pha na hi dan pa chu hitabang Hesoh Genthei pha ni hi ji a chu hi chi khalla khatta san cha te ikitil kho wa ikitho khom diu chu ani na athum na se wa hin a cheina a phan man tam sa ding phan hi suma ki cho thei hile mitam ta in iki cho nom diu ka ging chan he inui pan phat ai pi nom lo ting le I pitinga kanu ka pan phat ai pi nom lo ai te o itivin cha te in anua pa phat pi nom lo wa mobile a phat a pi ting le itida na ka chapa ka chanu hin ke phat ai pi nom lo wa hi chi mobile hi sun la jana a khoi hitam ti in a gel kit jin a he ule naw nu le pa pi le pu loi le pai te ho ka so pi te ho tu ni phan hi thil danga phat pi phat ai be se tapoi ti le ki tiwal pon te I phat pi deu hi khat la khat ki tho khom ding khat la khat ki tir kho to ding khat la khat ki taw pi to ding pha na hi ta na hi chi phat la ya
ปะทีนาปะทินทูอาเต่านาอาอูอันนาวอโซปีอนูอปาอินกว่าดิงอาพาดปิโลวาทิลดังอาพาดปิโอฮีมีวังสิจุงนุงอฮีตีอินกลาอินฮิตบังอาพาดปิโลอิอุมข้าววาเลตุนีอาโกนินอูเลนาวอิโซปีอินโกลอยไปอาดิงอินพาดปีฮิตินจุเลฮิตบังปะทินพัดนะเทคโนโลยีหอบมังจะอินลอยไปยองกาลักโกนาหอจังปะทินทูเฮียนลังตาวในเฮียนลังna dam hinam na phat hinam na ne hinam na itabang hinam tia hi kito to a thil pha I bolwa iki hu to diu iki til kho to diu hi apoi mo penin ka gel na he ji hin ka su pite ho he chi Hesoh Genthei I tho la yuwa he chi point li iseu pathin hinga taw ding apoi mo in chule pathin thu sim jing ding khalla khat ki til kho to ding ki tho pi ding phat man tam sa ding hi chi ho se point li isei na wa hin ibon sawa anaki gel phau hitin pathin hinga I taw jing hinam pathin thui sim jing pathin bible hi phat pi hinam khalla khat ki til kho wa khalla khat ki tho khom wa khalla khat phat ki pi u hinam I phanu hi thildanga man lawa pathina imanova tauna imanova pathin thua imanova thilphabol na imano hinam ti pa hi tunia ibon chawa iki khol do kit theina diwa hi che bible chang psalm number som nga chang som le le som la nga hung pan sa Hesoh Genthei ki ti thupi mang cha a ikeu limna sei khilom le pathinai ngai da mun tin I sei khau pathin pathei bu pi tawin te ka ki pa hlane ke ni adingin zong non zong tawn nin kop zingovin lang ke nin zong tawn kop zingovin kating pathin anga taw na in anaki moto zingo hite ka in ko te ho anadam selvin tun pa pathin me ngai lut cha pa pathin lungse na le thagau thing pathin ung pi na chuni bon chawin eum pi taw han ka ki pa e